Asante sana. Asante. Omwana yotiso tali biyagocha. Biyagocha. Kabisa. Nyaribari notore. Your Excellency, karibu Nyaribari. Mbalenga bagoteba gabana karibu Nyaribari tuinwe. Karatiga. Oikira. Momwanchete. Gavana Simba Paulo, msemaji mkuu, Deputy Party Leader, two-term. Karatiga ntagetarore na Nyaribari. Gosemono. Igano seito. Gosemono. Gose tuatari loma. Moko nganjira omete MC ni msema chochote, si ndio? Your Excellency yotogo wanchaiga na Nyaribari tuwa break the record. On SPS tuatarire. Wono kira irangora, kara irangora. Gosega kisi centro noere. Bobaracho noere. Ibeno noere. Virongo noere. Kiogoro noere. Kiombu noere. Bono tote bigavana iga tomoro kikwanza manya gukwana tari boyo onde bwensiora gavana ndunto bwati banyanda mwamwa abanta bonsi kubarana abao hingo te bagavana Simba tutamu erokane korwen koroime gosobono Nyaribari chache enkolere wasi tesibogeti omo digital yoyoito aba waziri tatuanjeti aya Nyaribari chache two-term tararora esi minera gukwana nero simeria gukwana nera achenji okoboko tari boigo ose Nyaribari. Your Excellency, kwa heshima tu naomba usonge tu mbele kidogo tu na DJ akiwa hapo na leader majority kuwakilisha na mwenyeji Boi. Ntaete momoro kina Nyaribari na ande ntu Nyaribari ntobwatige somba agokore tami yaye 2022 atobwati sitari boigo. Aya wapi mikono two-term ya Gavana Simba Arap two-term. Your Excellency, Moroki, DJ Moroki, DJ Dupewa Goma, two-term. Yeah. Asante. Asante DJ. Aya, sasa tumemalizia hapo. Tumukaribisha tuya. Nyomba. Your Excellency, the Governor Kisii County, msemaji mkuu wa jamii wa Kisii dunia mzima, the Deputy Party Leader wa ODM, Your Excellency, the Deputy Governor, Mheshimiwa Moracha, the Leader Majority na waheshimiwa wote wa Nyaribari, na abana ba minto bonsi batara neintu, chwea, omwana nyongeso, bonsi na losi na abande bonsi, mawaziri aitobarane chichivobusa. Esengenjo yechi ndota getie mbureto nyore. Gosobono. Inigaba nago tokwani tari boyo. Moko nganchera ndangeri omwano minto leader majority agenderere. Mbalenga bako nganchera ndangeri leader majority karibu sana. Ano mamo minaruet. Omomro mamo mwabano aruete Nyaribari. Tari bo. Abangina banyaribari okoibora koino. Obeile leader majority mokora mwakera chinkobi. Asante sana. Aya. Wake turabati. Bari batene ina. Bari bamaga barro mugabana.
Erebuya gosere bobe. Tafadhali mketi. Watu obegete brag. Ay. Oyo obegete radio, obegete shati ya Simbarati. Akae chini. Bono bari bamaega muno chigavana. Arambe! Arambe! Yaribari! Ebu nione tutam ya Simbarati! Gavana bantabanaba ya. Abago ikoche njioko boko. Njerendete iyo. Rogoraria nyakwarwe rogo kwa left wano chenji oko. Abanyari bari oko iboroku ya. Aya. Sasa nimeelezwa hiyo gari ya sound, sijui mtafanyaje. Mujaribu kidogo, musonge ili wananchi waone governor. Lakini kama iwezekani pia kwa sababu ya sauti, sasa tutavumiliana. Ege nte kamo, governor abanyari bari abamba gwanchete. Na anda abekero rwache bakoro kikorwe ngoro ime. Abantu mbaro toko yakorasimisa ngoro kigavana iga. Aba bako imukino ngoro. Aba go ikoche nchoko boko. Encharaye cha. Abantu bani ntubaragire. Nyari bario. Boy, kuja kidogo. Moko nganjerana to mheshimiwa boy. Ebu nione tutam ya boy. 3 tam ya boy. Keumwa. Boy. Mamu anjete. Como amor 3 tam. Bagze. I'm happy. This is my second time. Governor go just get Higo na boto sigete na ande no tuanchete. Na inche na David open linga do tam. Thank you Kamil. Oma ete boyo tabu atimangana. Ekarago sabaga banige ndo toko mote. Njo tabu atimangana mange moe. Bono moko nganjera. Ndeto mheshimiwa, o mheshimiwa Monyenye. Amanana make Eligardo Wendre. Asante mheshimiwa. Yaribari oye. Oye. Ah. Mwindo gwarati mbuanchire. Momwanjeti. Momwanjeti. Mwadabira tamwe kabere. Nje Monyenye ingondange. Nje ingondange. Your Excellency. Muyamono sana. Una wacha akera mate nyaribali masaba wakire chache ga keumbu lero abantu mbache baragiri. Agenta kamo giyok. Gavana gesoso 2022. Abaiboli ba konye kiref school fees. Oyo montenene ga kisi santoronga imore. Kisi santoronga imore. Loroche na buaba. Agento na koborie leader. Ndogwa de division ibere. Leronke umbule. Na inje galia kiogoro. Na arojororo, na aroro nga kitoko kwana. Kosebe kibani. Talibo igo. Omugaba no yotika ebiragi tabikale town ibya bekirwa mabuta. Abantu mbaje balere megondo. Abantu mbaje balereki. Amangane fasa litu akolire, wano na amangane jipara takaraki. Amangane izidie birazi bikale korosigwa. Muna kerikia aliangabi aliaze kuarale teno moito
guone komu kiaerire igo mugwanja ngomwana minto no muya ya banyari bali ntori babe toire ngora amangana mko bali buya tiganya saba sinia mburate etwa ntoyo togamba yande na kwari kire kiogoro otebe gose no tamba gose ngakomu gose masongo gose ngisi primary elinde na baru bakorore ba minto nyasao yorida no tole ngoroki tutam ngoroki na nje yotimbegeti nyasao yo. Asante sana. Sasa nyinyi mtakuwa maaskari wangu sababu ya mvua na ande njara yacha etotegete bana bakwanere abantu nkurangiri ogwetani dakika ya mama madavinga ikaransanse bono ntegete aba MCA boss tafadhali boss P waache mutugaiga bali bachorire birogo na bali bale nominated Manyanya wakwanire izoke ibona problem teyo. Dakika moja omweshimiwa Obirongo omweshimiwa Shem. Abanyali bali mbia mole. Simbarati Shem lende. Birongo ngaimale. Mokibano birongo mbaro mbia mono. Tiangu anege nteke mwana inche. Ntebe na Mheshimiwa Simba mbiyamona asewo chakotoa binte bichipasa nimero beriende yonse. Tumesema karibu sana, tuko nyuma yako. Kila kitu tuko nyuma yako. Asante, Mungu akubariki. Asante sana. Huyo ni Shem kutoka Birongo. Oya koro kumala kimainya nero to butiri bwoye ka chini. Oya koro kufanis maneno. Oibwa basibat dakika moja tu fani. Abana namara. Njerichi koriri mwangelima na ile koeresa gavana kwa ule school fees abana baende school. Ekasi aita bangina no kolenda abana baende school. Ama bakinero roma saje akona kominyokia abana aba. Tikabasonere abakakungu babe uniform baende school. Wazabana. Haya mheshimiwa Bwari dakika moja tafadhali. Abanyali balimbu ya mole Asamario tangolo ku Dolphin Bwari elirenkoliere no Bwari Governor karibu sana nyali bali nane ntatote abanyali bali abao tomo governor ningo governor watoira mabere lakini nande ni maete watoira bana nkonyora baramugati tote mogwanja unaje mwata bana sitante temente toikitele banyora mugati mogwan 2027 nintenene kiabangina ngochanda mekolime. Asante mheshimiwa Michael. Nyalibali oye. Gavana Simba oye. Muko kadi ya Simba Rati 2027 goikewe buse. Thank you. Haya, Nyaribali hoye. Inchasa Maria Tangol ku Benson Nyaga Maria chana. Governor etwai wana neteiga. Omo MCO itu ibeno taiyo. Bona nincho mo MCA ntenenera. Yo ika make sure abantu bakoru ibeno banyorire pasari yabo. Nteiga banore tire biragita eparanere rikendo eparanere chirichiro chipara chiosi chirosi hwe. Egere to bwatra to konya gavana go chibosio. Bono to tige ibeno to ewe bitawe to gava mo MCA taiyo. Gwanta mane to bwatra ne ojo matwe. Ekyo mo erio P. Aiga Nyaribali chache. Omo chumbo ino Zairi janda. Igante bingo ikamba ama iga Zairi dana. Ona tigambo liga. Simbarati. Zairi dana. Maria chanani utambia mano. Murocho bobiwa kwa abantu likondo. Abanyaribali mbu ya more asa Maria Tangolo ku Cynthia Mora chene youth na nchengo nginda kero kyobo women rep 2027 in support youth na banyina at the same time
Simbarati, asante sana kwa kuleta chimbasari abana basome. 2 times. Muro chimbiale. Mwakero rokomi nere lyako rambiale. Ndio monorida. Ayangai. Nyaribari. Amasago. Inakimo watabigawana. Ngoro kiangondole. Inuna bantabaya. Your Excellency. Dani gavana agatwaji milioni 5. Nando lini rochire irenga 7 million kila ward. Abana baitu basome ko sabakoleki. Bia mono esenge yo bali abaire bobe. Enta ketere ro gavana kolege kone boko gendanka emebuke ichole. Bia mono. Aya, Rosi dakika moja tafadhali, naona mvua imekuja. 1 minute. Mbia mana bangi na mbia mono. Abanyali bali mbia mole na inde. Gawa na banta bamba kwanchete. Eta ya simba ge komoleka korbonchali, yagenda nyali bali, yagenda babasi kerase. Njamali atane nkoro crosslin, nyakona, oigara. Wone mbonchali. Abanchali mbanto mamba kwanye. Nande nkobolinde kerokyo bo women rep. Nandere bante bingiche mbasabe monge new time. Tuanchira niramagana ayo. Aya mbio mono, sawa sasa. Asanti. Nataka nichukue nafasi hii Nyangeso dakika moja. Iga atari moge tutu tasa bakura 1 minute. Simba oye! Simba oye! Abanyari bari moro! Tokoreiga abanyari bari moro! Tutam! Jengoro kunyangeso juni anko wori obo jumba ari boge tutu south abaga tutu asmoko barabatebi nyangeso chire. Nyangeso korreki. Asante. Patia salamu ya Nyangeso. Asanti. Mheshimiwa Chwea Matoke korwa Nyaribari Masaba. Haya banginamura. Rero ndero bakungu tigato kwane. Abantu abose n'abazimba. Simba bwarati. Ori orwete na goreti. Agacha gusi. Omesiri gusi. Amaene. Komo ngai na mole. Ngora kibaro tutamia Simba rati tutam. Bia mano sana. Onkoro kuchasio Matoke no mwano ino koru Masaba. Masaba ya rogoro na mate. Nyaribari ya rogoro na mate ne yemo. Okene usalie kene. Iko tuwezi bikoru mate paka rogoro na ba Simba bwarati. Olio wakorona William Ruto. Ngoro kichutamia William Ruto. Tutamia Simba rati. Bia mano inaba ntaba yenye sawa seni. Haya, mtaniruhusu wakati huu nitambue wafanyikazi wote wa serikali ya Simbarati wasimame juu wasalimie watu, machief officer, maminista wetu, hata huyu chairman wetu wa board, salimia wao. Asante. Mwabaire tutam. Umaita mota Simbarati bonsi ninga. Igongo bamuri tutam. Abanyari barimbu yemole. Umaita karona chanche na buganga. Esenge nchumo bwato munyari bali okoliyo bugaba na mwanje Simbarati. Mubwati oliyo inoko bwanga moshe. Igo mwangire. Kakitiganda amamuri swali eli morioka. Ekero mukoliyo liyo mumuroli Simbarati. Baraswa para na moshe. Pachake ko eno mokungu. Ngora ikyo mokunguka. Olio nako nyakobugero musubatinga moshe shasha Simbarati yako embura ya achire ndagete mukire igo ndangerio deputy governor ito Nyasangu anjere taligotwa Abanyaribari, how are you?
Your Excellency, Bantabeke Songo Bakenyuete. How are you? Are you okay? Are you worried? Mwarwara. Endwari yanane. Moragere. Tato ikira. Nakyakoro kwa. Your Excellency. Your Excellency, embureye nkoyere ngora ndamasikani. Your Excellency, nkwana mangana aberoka sengenje mbure ature. Ditanga Your Excellency, nkone ngambu yamono asogo tuanja na kututarira nyalibali. Erebuya gosere bobe. Eria kabere Your Excellency. Na gwatangana amagendro kenye ngima. Erebuya gosere bobe. Na kwanta mabero mwako yabana bakonywa erebuya gosere bobe. Ebiragita erebuya gosere bobe. Your Excellency sengejuye mbura igongo kwananga nyalibali kwarolire. Your Excellency ntwate abantu bwati gesiomba ntobwate gesiomba. Your Excellency amboka ngumbu 2027 notole maega mna nyalibali gende tikeliroje nyasa kwagate onyorobo bui 2027. Kanyagwe korere yango goikaranga byaga abana tago cha muleiga. Your Excellency mbure goikeire ngora. Abantu bamintu kembure kona konyinya asi konyira akaigo. Your Excellency ga yambo mame no so ba mama ga. Kero moigwa. Ya beri nyingi. Your Excellency abere nyingaki. Beka ngoma muziki yake. Jaza hiyo music DJ. Makwana bome mamureta bwati kifika ukindo sese nile to bwate kuarati ichana
chapakazi ya Simbarati amagendero kolire ya Kisii County amagendero kolire Sento Kisii County Kiparo mwenyenyo Usimboro Kichiro maridadi Usimbo agachire Ebirasi vya isidi Usimbo buno botakaya botaka bwagalire ngora mu basango ya buyoma botaka bwagalire ngota yuwe mbaise gwekora somone nazo bokimundo cheno botaka botaka bwagalire DJ Simba Embule DJ karati kachukure ndechi Embule abala ebirongo ebirongo haya iwe asante haya asante wana tokolega DJ tokolega embone tutuera ko segabana noara ne tutuera ko segabana noara ne tutuera ko segabana noara dai totoske gati niniga era waso chinge ko semana abakogo timaria korama ngana wacha nimlete DJ Your Excellency, gongo jikokoranko aliko chiche. Esa Igo mwa akire chikwa bote chikwa chingiya rakire bibande mbire mate. Abanyari bari bari mwa wate bibande mutara chikwoya. Mo wanja bibande. Babu ata chikura. Igo atataga woi kichikura. Statistically, going to the 228,000 votes. Karibu wajeri etajayo